Shubor nakaslem jong udongsan hima. Acting CM kahima meliam upa IM Aina Manik CM ulaong baka jingkan tho baka hima meliam kadai ka ATM jong ki MDC ka Khasi Hills Autonomous District Council kalong ka babakla jor bat ka bala syukan tho lapla klam datib ya ki jing shisha upa IM ulaong baka hima kamla ban padiang satya ya kum kini ki jingkan tho ki balong tang hasla klam datib pat katno ki badon hapo ki snotho katno ka jing e baki ya kendu hima meliam kadika itiap jongki district council kata kalau mau kelas gon kan ni ka hima ni tang di basong ni kisutu sa kanu ka jinge kum kalau mentah dan bak maka hima meliam ngidang ai kam ya kumba aspangon kinong trai kum kalau mentah mengi nang ni ya le kum no ban tengkai ya ka pisah ke tengkai nama lu belai ngim ju pendu tulap walak tulap kalau dari kamar dari ke baheru ngim ju pendu tulap ikinong trehat nadu ni syam sya ban bosong nah ni ki kendu saya kata ki sutu extra jingnya ban suang ba bakade ke ITM jongka council kata kalau bawa kelas pun kan ban su kentho laplakan kum kita kentien tera kalian jungi ngimla podiang kita dikai bro kumang ihi hatuni arsna nok ndok tekam kayo du kayo bahat pakai kasih dia deki mana ka kayo kena para kayo sadok ka kasih dia kekhang kayo bagi khang ni himam leng ni mundur jini pat lagi ni yo ba kersan ini kuat undang yang bonera kasih ini ban kersan ini himam leng habukum kita kuat lat tangkat seperti komiti sosial bagi board district gimana yarap ini habang putulon beliau pleno bolong ke kersan ni ting susi ke kalau ada ke sini. Dokam beklai kita boleh kita ATM kita kalau paklah